الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا اللهم علما وفهما يا رب العالمين. Maulinya masing-masing kita ni kitabus shalah. Kana tusin 5 baik di mawaqitus shalah. Wala tanyo na ubos in kahinapusan naka tanyo waqtu sin المغرب الناس artinya waipatan yung nakain isya ibansin as-subh kasi pagkabiyak saan na tasmi' kaba kita yung kumagna kumaba pangadya isuin nakahapalkan yung simatan sin kitabus shalah memberikan insyaallah subhanahu wa ta'ala misalnya suara tadi tu kono katui kono selain ngerti enggak bangunan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqitus salam salatu maqbulatun hasan. Az-zuhru wa awwaluhu wa awwalush shams wa akhiruhu idza sara dhillu kulli shay'in mithluhu ba'da dhil zawal. Wal 'asru wa awwalu waqtiha وأول وقتها الزيادة على ذل مثلين وآخره في الاختيار إلى ذل مثلين وفي الجواز وغروب الشمس والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. أحسنت. كيف شريفة؟ pulang di ujung hukum apa jihad pulang turun. طيب يا أم من أنت؟ أم بشائر. تفضل يا أم بشائر. نعم غائبة. نعم كنت غائبة. طيب ومشغولة أيضا. نعم شفيت صبيتك بنتك يعني شفيت بنتك الآن هي في البيت الحمد لله. هي على عافية وصحة جيدة ما شاء الله. عافاها الله وشفاها شفاء تاما إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب lumatun kita niyo pa tawakan continue na to supatan tanyo in nakatan yung mawaqit as-salah. قال المؤلف رحمه الله تعالى balikanku كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة. الصلاة المفروضة 5: الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره
إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، الزيادة على ظل المثل، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس. والمغرب ووقتها واحد، وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي 5 ركعات. Na hindi timugtugin mga diyan na to sinlima. Akatan yun na in mga pangilahan sin waktu bang siya simud atawakan ginwa na. Tignan na to dahil havuhor, sabot na to yung pangsud sin waktu vor apabila kimiring na in mata sukareng ha hitungan. Maubos siya apabila magsibo na in lambong sin tiyatitindog mo, syakis. Magsibo na in tiyatitindog iban sin lambong. Kung ka, inasar, tumagna siya apabila lumabi. Amuin lambong yadto, amuin hangkasibo. Lumabi na siya tiyo-tiyo dahing ha, amuin tiyatitindog syakis. Timagna na inasar. Maubos siya sambil pa urub asyams. Arapon in maghrib, nakatan nyo, sumud in waktu maghrib, pagtugom naman sin matasuwa. Bang malawa na katan. Bang malawa na katan. Kung siya maubos, nasabutan nyo, amadhab jarid amun ba'bu, papanaw sin Imam Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rin, doon na siya Misr, in aginiya, wa huwa urub asyams. وبمقدار ما يؤذن أمو إنها estimate sadya hakadar sin pagbang kabangan makaailin tao makapagtamong makapagtabon sin aurat niya makasambahayang sin maghrib iban sin makasambahayang 5 rakaat. Estimate mo sadya lugayad to murad pin waktu sin maghrib. Sumagawa in yadto madhhab jadid arapon in mu'tamad in hipagfafatwa sin mga ulama hamadhab sin Imam Shafi'i iban sin kaybanan in waktu sin maghrib ma lam yaghib ash-shafaq al-ahmar. Humaba in waktu sin maghrib sambil malawain alindang amuin pula in warna niya pagtawon ash-shafaq al-ahmar na bang malawa na yung shafaq al-ahmar ubos na in waktu maghrib. طيب عشاء بكون أيسا إذا لما magtag waktu أيسا نيت waktu أيسا Tagalog ya Aisa sigera niya ini عشاء bangha uno bangha fiqh iban bahasa Arab عشاء nah bukun isa ba عشاء in عشاء amuna in dinner amin pagkaunha waktu عشاء ampay isya amunain waktu niya ito sambahayang isya jayid na in asya o in isya afwan wa awwal waqtiha in pagsud sin waktu isya idha ghaba ash-shafaq al-ahmar apabila malawa na in الشفق الأحمر أمو إن ورنا pula ang saan bang tumugum ng mata sukain tumagna umwa color uno color yellow ali pa siya tumugum mata sukaon gumwa yellow ha ang langit niyat yung pagtaga shafaq al-asfar pagtugum sin mata suka sumubliin color uno na color pula na na impagtag sin color pula kakitaan mo ha hakid ha halangit asawan sin pagtugom sin mataso kay pagtag ash-shafaq al-ahmar na
Kung ano maubusin maghrib, apabila malawa na yung pulayaw. Kasi nasabutan. Bang malawa na yung pulayaw ni Shafaqul Ahmar, tumagna na isa din pagsudsin, waktu isya. Tumagna na in pagsudsin, waktu isya. Ay siya makaingat ka na ini. Nakauna, masawa pa yung hula, bukon pa polluted. Bukon pa biasin tahon, biasin masatan yung biha, unhipo sin factories, malumi na yung hula. Akad di tayo nakakitaan, iwan sin mga buildings kataan, biya o iwan sin gabon. Nakauna malan, kakitaan nila to din, amuin alindang, amuin pula, wag na ini, kitaan, nabihaon ka to. Makad kita ha, padduman, diaktul sin mga ulama, labay ray sabha pag-aso. Kaya sin mga hinang sin Darul Ifta, mato sila pa mga pag-asa yaon. Ang mga ano tayo, eco-solution, pag-asa na ako. Ito yung naliyo. Ang saan din mo magkikita sin weather sin kuwan mga wakto? Ha? Pag-asa. Pag-asa. Sumun nila. Lisag pila kumuddan. Bidab. Amuin exactly tuod. Lisag pila malawain pula na katan. Naraitan na ko sin pag-asa. Malawa siya baya-baya 650. Depende. Bang summer, tawakan timpo paghahagot. Napag-usya to kaon na sin mga ulama mo na i-post nila. Dahil doon mag-rely na kita kanila. Mangandul na kita ha. Biyutang kato sin mga ulama. Karna kapangandulan sila ha. Sila in pangandulan ka lang haparakala. So yung panagnaan bang malawa na, way na in waktu maghrib, simud na in waktu al-isha. Qala, wa awwalu waqtiha idha qaba ash-shafaqul ahmar. Apabila malawa na ghaba. Ang dalang mo ghaib, absent. Kanya bang malawa na yung shafaq al-ahmar. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, in kahinapusan sin waktu isya fil ikhtiyar. Unin hati sin ikhtiyar, sabutan yun in hati sin waktu ikhtiyar, amuin waktu makajari pa kau sumambahayang, makajari mo pasambahayang unin waktu yan, awayroon dosa, di ma'na makajari mo pa siya tahalaon pa waktu yan. Pagtaghad tu waktu al-ikhtiyar. Panisag pila makajari tatahala unin isya. Awayroon dosa maka, awayroon karaha maka. Lawsin mga ulama, wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluth al-layl. Ila thuluth al-layl. Unin hati sin thuluth? In thuluth, 1/3. Hati sin 1/3. Ang bukti buk, bahariun mo mag 2. In ang buk bahari ni 1/3. 1/3, 1/3. Kina? Na. In kahinapusan waktu, makajari mo patahalaon ni isya. Pwede mo siya hi-delay. Hawayoon do sa maka mo. Ila thuluthil layl. At niya pa 1/3 sindug. Iniyabay-yabay ang mga sagang putag isa, kami sagang putag dua, na sambahayaon mo ni isya rin doon, wayroon salla. Wayroon salla niya, labiluba na bang aun udjur mo. Aun udjur. Na, wayroon mo siya. Daman, in hamadhab sin jumhur ulama, law nilay malingkat waktu sin isya, tumadun. Malingkat waktu sin isya, tumadun, mga lisagang putag doon, lisagang putag isa. Karena aun baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith, لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو كما قال. بان سجلوا سن رسول معنى سن حديث بان سجلئه كسجبت فأمتكم بان سجل من دي سلا كهولتا
لأخرت العشاء ترتنت تود دليهن كن عشاء سمبل با 1/3 singgu pamalisan ko tag dua sampu tag isa malisan ko mon po waktu. Nah, ang kandalong sin mga jumhur in kamatawran ulama in akhi nila in waqtu isya malingkat waktu thuluthul layl mga lisan ang tag isa palisan. Nah, yan tubang sa upama sa isa mo sumambahayang atawakan kamo mga jamaah o jamaah niyo masjid mag-isun kamo kata sambayang tanyo ni isya pamalisan ko wayrun salla pamalisan ko tag isa sa bang sa upama ba si masjid tanyo magsud gua imanu siya duwain jamaah di sambayang unta siya hawaktu niya na hawaktu isya sajja daw sin mga ulama malingkat in isya hawaktu الثلث الليل سواء سن حديث أرابون المذهب سن إمام الشافعي رحمه الله تعالى إن أغني إن وقت ملنكة عشاها أول وقت نيرا karena in rasul misan siya imian bangsad jarihi kasigbit hinangon ko dilayhon ko misan siya nakabayta sa away niya na hinang amatu in ay sin madhab sin imam al-shafi'i rahimahullah ta'ala idhan wa awwal waqtiha idha ghaba الشفق الأحمر هنا مفهوم نيان الشفق الأحمر نعم وآخره في الاختيار فهنا قسن وقت سن عشاء وقت اختيار وإنتوالي مباشا ديلي ونمون هوير دوس مكانه إلى ثلث الليل فوان ترسين دو وفي الجواز إذن وقت جوازنية نعم عاكس وقت جواز وقت makajari pasiyatahalaun saum nakaraha kemudian hati sin aum nakaraha aum na makruh maka aum na dusa maka nah aum na dusa maka wa fil jawaz pagtagon la waqtul jawaz ma'al karaha wa fil jawaz ila tulu'il fajr الثاني إلى طلوع الفجر الثاني سنبل بقوة إن طلوع معنى سن طلوع قوة سنبل بقوة سن فجر هكروة سنبل بقوة سن فجر هكروة ومن هات نياية Pilain fajar tani. Nah, suwaita kay nga tanin fajar duwang kaginis. In fajar duwang kaginis. Aw pagtagon fajrun kadhib aw pagtagon fajrun sadiq. Duwang kaginisin fajar o nang bolpen. Yeah. انفجر نباغي سنة دوا الفجر الفجر الكاذب يبنسين الفجر الصادق الفجر الكاذب يبنسين الفجر الصادق مثلا Kena? Sulat nyo na? In waktu sin Isya
amuin na magkajari pa siya sa bahayaw sa aun na dusa sambil papagwa sin tulu' sin fajr الثالث انفجر نباغي siya nagduwa أو pagtagon fajr الكاذب أو pagtagon fajr الصادق in muna umwa nag-aagad na sila ni Karwa in muna umwa fajr kadhib pag-ubusin fajr kadhib malawa na isab siya gumwa in fajr الصادق unin fajr kadhib iban sin fajr صادق bangmang na sa kupat ang puna sinduma kakitaan mo ha halangit hindi ka tubiyaw mahunit sa mga desert kakitaan mo ang mga halaw kita aun yan gumawa sa mga 410 or 15 yan insaya panagnaan gumawa nga harap siya patas insaya yaw nung sin mga ulama diya siya ikub dhi'ib diya siya ikub wolf kinawa ikub kuti diya siya ikub kuti sahaya siya yan halangit kakitaan mo po mustatil at si mustatil harap patas imitin insahaya ini bang siya kakitaan amunay ning pagtagon al-fajru al-kadhib fajar putingan pa siya kadhib putingan bang ini kakitaan na insahaya ini amoy nagtitindog fajar kadhib way pasimudin waktu sun pagwa niya ini mainut-inut siya malawa sahal sumubli ka niya tigidlom na isa tumigidlom na isa pag-ubos yung tigidlom yung mga maya-maya mga 4:30 na labi mga 4:40 aun na isab sumubli ka niya sahaya biyak da siya, biyak da isang ikog, dhi'ib, wolf, atau kan puting, na sa mukun na siya mustatil, timitindog, mu'tarid. Harap na siya, nagbababag na. Biyak siya lang, singkay wala biyak siya ikog, sa kaya yung kata. Kain na titindog, bihaon, harap na siya pakit. Pagwa sinisahayay niya mo nagbababag siya asiring langit impagtaghay ni al-fajru as-sadiq ikarwa siya kumwa bang siya nilimuwa na ubus na in waktu isya simud na in waktu al-fajr sumusubo na magbang na in hati-hatian nyo nah idan apabila gumawa na infajr hikarwa daw si Shaykh ang paawon pa waktu niya sumambahayang nakasaot pa siya sin isya sa insambahayang niya yaon nagdusa na siya bang delay niya sambil maun hapagpahil-pahil niya. Langta, pahil-pahil sadya siya nagkita. TV sambil mayabot, pa mga 4:30 ang pa siya dimakan. Sambahan. Okay na? Sabang isab sa upama, inkya sambahayang niya. Wala niya piyagtuuran, nakatuog siya intog niya mga lisag kuwas juhur pa. Nakabati siya 4:30. Lain nagtuway roon di siya bilang unway nagdusa karna way untek tuuran nahilo siya kayo sing ka na
So bang siya gumawa na yung fajr, kabalikan ko, bang gumawa na yung fajr, as-sadiq, amoy nagbababag, naam, in waktu isya, ubus na, simud na in waktu, as-subh, atawakan al-fajr. Untuman nyo, in fajr, duwang kabahagi siya, fajr kadhib, iban sin fajr, as-sadiq. Naam. هنا روى الإمام مسلم يثبت الإمام مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى إن سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط سبنا التود di mabilang in pagtug pagpahil-pahil. Kasi nasabot ko kain mangsaw pa man nakatugin tao. Away pa waktu isya, nakatug na siya, sinkaro niya, nakamati siya, sumusumo na. Laysa fin nawmi tafriq. Wayadto, tentuuran niya. Di siya amuin bang mga kato, kapag amahan sin syara karna, wala niya pagtuuran. Bukundeng kanya, bukundeng ha, liman niya in, pagtu atau akan mga napunong siya sa kawanong si Rasul sallallahu alaihi wasallam innama at-tafriqu ala man lam yusalli as-salah hatta yaji'a waqtu as-salatu aw hatta yaji'a waqtu as-salati al-ukhra sawa mabilang pagpahil-pahil na apabila wala siya simbahayang tiud niya sambil di matong nasadyain waktu sinambuk sambahayang na ang kanda rin di ilaw sin mga ulama haram na in pagsambahayang waktu ang gimuwa na in waktu sin hambo waktu biasin as al-fajr as-sa na هنا طيب والصبح ياء وقت نسين صبح ورين panagnaan waktu sin subuh wa awwal waqtiha in panagnaan waktu sin subuh as-subh makala imen kau ya syekh unang pagbidaan sin waktu al-fajr iwan sin waktu subuh ang kasikret niya rin yun kaya walang tao mahilo magtuloy ang unang pagbidaan sin salatul subh iwan sin salatul fajr kuno lang rin salihun ko nawaitu usalli al-fajr atau nawaitu usalli as-subh tawbihan pangaso muna yung fajr iwan sin subh sibuna kung nagniyat salatul fajr atau salatul subh sibu din maksud mo sambahayang hawaktu yan sambahayang hawaktu yan awakunin as-subh ang kansangyanan in waktu yan subh pasaran hawaktu yan sumahayanain hula ang kansya kaya amuin natawag salatu as-subh karena pagsambayang mo sing fajr sin subo ang karay da kuman sumubli na in sahaya malawa na isabin tagidlok sindo ang kanda tiyawag siya salat as-subh wayron da ito secret niya rito na sinabi sin kailangan na wa awwal waqtiha in panagnaan waktu sin subh sin fajr pangilahan sin simud na siya tulu' ninati sin tulu' pagguwa tala'a kaya sa nga kalima tala'a yatlu'u hati sin tala'a gimwa ang kandang kalangan sin tao Madina
waktu simud ni Rasul sallallahu alaihi wasallam deng hamak ka pa Madina imwa na siya nakakita nila na nunakising tao Madina kimalang tala'al badru alayna tala'al badru gimwa na lang na imbulan damlag garin Amerika atin niya imbulan damlag nagdarasin saya munain Rasul sallallahu alaihi wasallam liyad wa awwal waqtiha impanagna an waqtu sin fajr sin subh tulu'ul fajr الثاني pagbuwa sin fajr hikarwa unin fajr hikarwa fajr as-sadiq in fajr panagnaan fajr al-kadhib wa akhiruhu fi al-ikhtiyar in kahina pusan waqtu sin fajr ay bima'na makajari mo pa delayhun in waktu subu-subu min waktu ikhtiyar yaun pwede mo pa siya delayhun ilal isfar unin hatisin isfar in hatisin isfar amuin naglalamod na in sahaya iwan sinlindun in hatisin isfar naglalamod na in sahaya iban sin lindum sin suhu-suhu hakadar bangaon na maglabay tao kakilahan mo na siya mga lisag pilay ni mga biyan mga tipo mga 5:30 mga 5:30 atin niya biya masawa-sawa na yung hula kunisag masawa ko biya mga lisag siyam na masawa na siya amuin bangaon na lumabay tao makilahan mo na siya haway mong paglight kaya namang online misan lisag duwasin mo makilahan mo na siya sa haway paglight yung pag-isaranta bangaon lumabay kakilahan mo na bang isyusya iwan ding hawin yung tao pagtag sin waktu yan isfar pagtag isfar na pwede mo pa delay hunin waktu fajr harap maun pa waktu isfar wayroon pa karahan gamman madhab sin imamu Abu Hanifa in the best waktu sarayaw-rayaw waktu sin fajr kanila ha waktu isfar kanila kamu kublaan ang kamumakad pa mga 30 magsambahan yung taon yung mga 5:30 na mang malindong pa di pa na tumtungan ko ang bukadlaw nakatuga ko ha abay si mga 30s na maluway ako nag-aga di bang mga 30s Syria 6 months kami nag-agad ang kabay o mga 30s magdato aming mga bago dumatong di pamaingat mga mag-Arab magkataan mag-hire sila mag-Hindu gastuhan nila bay gastuhan nila pagkaon alhamdulillah yawfiqan natin napi kita sin Allah subhanahu wa ta'ala 6 months ako Hindu ka bihad yung pagbati nila madhab nila sambahyang sila 5:30 uwi na kami nga masjid ang pa sila magsambahyang karena ang hadith biyabog bukan nila yung kita'y sa magtuim yan bida magtuim mga diya magbihad iman dyan hindi yan na yung tao maus mang hukum ang yung tao bida na ang biyabog bukan nila hadithun sahih damikan sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr من الحديث أسفروا بالفجر أتميا سنبهيان من فجرها وقت الإسفار أسفروا أتميا أبو تنيو وقت إسفار فجر فإنه أعظم للأجر كرنا بانسيان بهيان إن فجرها وقت إسفار دقل إن كرايوان محاسن أموية حديث يوبغان سين أحناف madhab nila ang kandabang sila magsambayang waktu na al-isfar mga lisag limang po diyan na sila na
Sagawa in jumhurul ulama jawaban nila in hadith yaud sin hadith sabmataud yawan jawaban nila in amo in hadith kadalil sin madhab Abu Hanifah sagawa tanatu masabbut karena huma waqain suy sa in jumhur in tabanaw sin jumhur in waqtu sarayaw waqtu sin fajr fi awwal waqtiha apanagnaan waqtu niya waqtu khalas سبب تحكي ولا حديث رسول الله كان يصلي الفجر بغلس هاتي سن غلس وقت ملندم بسيح أي بمعنى فنقنا أن وقت سن فجر فمسود سن فجر صادق من 440 سواء بايا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأسنى من سنة أم إن قبلية سن فجر سنة دوركة وكأتا إن شاء الله تعالى معها كسنة كده جيد نعم atin yang makajari mo patahala ununwak in sambaha yang fajar sambil pa al-isfar waqt ikhtiyar niya nah جيد وأول وقتها طلوع الفجر الثاني طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى سنبل الفاء الإسفار وفي الجواز أتني وقت جوازني أي إن وقت مكجري فقوس من بها ينسأون ندوس مكامه إلى طلوع الشمس سنبل بقواسين متسوغا away pahimwa in mata sura sa mga lisag unom na. Sa unom, gimuwa na yung mata sura o ipa? Isawa na? Mga lisag pila kung ipagbuwa? Mga 550. Gumuwa na. Ha? Bangdi pa siya gumuwa, makajari pa kaw sumambahayang sa aun na karahan niya. Aun na makruh ng sambayang on na doon sa maka na kung maubos na yung waktu al-fajr apabila gumawa na yung suga misan siya tiyo na misan tiyo wasta siya sinib na pagsibway na pagsibway mga 5 pila na mga 550 dagan harap na patas Banggimwa na yung waktu fajr, ang pasyang bahayang mo, pauna yung sambahayang mo, kawa. Sa bukun na ha, wak. Bukun na ha, wak. Na. Jayid? Na. Nah, إذن أمو يدتئين وقت سن الفجر نثبتها كتاب إن كمالكن إن صبح والصبح وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس نعم إلى طلوع الشمس فقوس مواقيت الصلاة لمة إن مؤلف رحمه الله تعالى فبأب بحث بأب ليس فمجأ إن كاون تنيو بها قوس مواقيت الصلاة فاغتاغ شرائط أو شروط لصحة الصلاة ونين كيف تنغينون كان الكتاب شروط وجوب الصلاة شروط وجوب الصلاة نعم ونين هاتي شروط
In syurut, jama' sin syart. Nah, arkan. In syurut, mga requirements katan, ha? Mga conditions. Arapunin arkan, mga kalakihan day sabsa halong na siya sin hina. Kasi pagruku, magsujud, rukun siya sin sambay. Arapunin syurut hawa, mga requirements kalakihan nasa. Nah. Bisarahan tanyo bihaun syurut wujubis salat. Uno naman yung mga syarat, yung mga condition supaya mawajib na yung sambahayang hatauyan. Karena bukun kataan manusia kaya wajiban magsambahyang. Aun syurut. Bangin syurut ini kimuddan patao, wajib na siya magsambah. Sa bangin syurut ini, in mga conditions ini wala pa siya kimukuddan, wala jimajatu, hatauyaon, wala pa siya kaya wajiban magsambah. Jayid, amoy niin, pangadjiun na to, kadlaw. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب الصلاة mga kasyarat-syaratan hikawajib sinsambayang amalus. فصل وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء وشرائط وننها تسين شرائط إن شرائط إن معنى mga kasyarat-syaratan na isa simu daywan sin syurut amusajja in syurut plural word sin syart arapun in syara'it plural word sin syarita فريضة فرائض شريطة شرائط أراقنها معنى سمودا أراقنها معنى سمودا نعم ini mga requirements ni kata conditions kina ang syarat kulong ano naman isa dua tuge in mga syurut sin hikawajib sin sambahayang thalathatu asya tuong karinis tuong karinis kena panagnaan al-Islam hikarwa البلوغ هكتو والعقل كن يبارسا والأقل أقل توسو والعقل عربي كده وهو حد التكليف طيب إن شروطك واجب سنسمبها ينهما نسيا كفالكان كتو ثلاثة أشياء إسا الإسلام هاتنيا كإسلام هاتنيا مسلم بكون كإسلام سنة كإسلام واجب أتوكن بكون واجب هتا كافر أصلي أتوكن غير أصلي بكون واجب هكافر سمو دسيا كافر أصلي أوريجينال كافر أتوكن كافر بكون أوريجينال من معنى أتنيا بايريتد سيد بكون أوريجينال أتنيا نك مرتد سجسيا وكسيا مسلم نك مرتد سيا بغداد كافر غير أصلي أتوكن مرتد بغداد طيب ليه إن كافر أصلي أوريجينال كافر ولا سك واجبا مكسمبالا سإن كواجبا كان يسمودنا فاقم إسلاما فسيا سمبايا بكون دعوة من كافر ينون موي كتوقف مسجد منو سمبايا كو أمها سب ولا سيا
wala pa siya kaya wajiban. Na dalil niya suwayna siya sumud pa ang Islam nasabot na hadith riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim لما بعث رسول الله معاذا إلى اليمن وقت بيراس الرسول بمعاذ ابن جبل في يمن مدعوة بيرانهم يسير بيرانيا بمعاذ ابن جبل رضي الله عنه بيراس رسول الله إناري كان يسم رسول وصية كان يسم رسول لو يسم رسول كان ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يا معاذ قد تقولون سن رسول فيمن ادعوهم توغسلا دعوة سلا فكائن فلا إله إلا الله محمد رسول الله. Pag-uslong sin Rasul فإنهم أطاعوا لذلك bang sila nagtaat na kayo bima'na simud na paagam Islam nagshahadat na la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, that's the time a'limhum anna Allah qad iftarada alayhim 5 salawat. Baita isila sin Allah Ta'ala naraak sila magsambahayang makalima halom sin hang kaadlaw iban sin dumi. Atin niya makata hadith ini in Rasul sallallahu alaihi wasallam diaak ni Mu'adh papasurun na paagam Islamin mga tao yaon mga kuffar ang pasilabaitaan sin sambah karena in tao kafir atau kanin kuffar wala pa sila kaya wajiban sin sambahayang hawakto ka kufur nila. Iso naman in mga kafir majus una naman in mga majus so yung mga majusi majusa munain magsusumba kayo wathani amunain magsusumba barhala iwansin mulhid amun wayrun tuhan nila. Anong pagtagkan nila ini? Kuffar, mushrikun, mushrikin tuwin balikan majus wathani iwansin mulhid iban na singkatan wayroon kikila nila Tuhan duwain ng Allah Ta'ala magsusumba ambaw susumba sapi magsusumba sin ang magsusumba sin biyaw wayroon hangan wayroon sa bang dagbus di magbus matay katan yan musyrik yung paglagay aun yan kaiwanan ni sab siyusumbanin hawanap sumiya ang sinallahu ta'ala afara'aytum ang sinallahu ta'ala man ittakhadha hawahu ilah man ittakhadha ilahahu hawa bukun kalong sinallahu ta'ala mataud manusia hinang nila napso nila Tuhan nila bukun yung maksud Tuhan siyong bakya yung napso kaya waray hawaran biyutang lihatin niya amusadya iniyagad nila in hawa napso musyrik arapun in mga ahlul kitab amun mga people of the book pagtahon tuwisab sila yun syaitan ma-separate katana sabaw nin hukuman tiap-tiap kanila labi luba na pag-asawa o hukuman pwede ko mag-asawa rin ahlul kitab di ko makadya mag-asawa rin ha musyrikun ang mga atis pagtahon atis aming pagpuson niya ang mga atheist mulhid di ko man dyan mag-asawa rin ha wathani makadya ko mag-asawa rin ha mulhid aun yan katahan kagbigdaan ha hukuman damit ka na siyumbayan sin ahlul kitab makaun siyumbayan sin mga Indian yaun pikul sa dyan mga sapi yung makaun so kita careful tiap-tiap yan aun hukuman kan na separate sin mga ulama ahlul kitab mga Yahud mga Jews o sa pag-inumon niya ahlul kitab aun mga Nasarani ng simbasa the Christians iban sin Muslim
intu sila ini niyaugan sila kitab dahil nga taas langit in nasarani kitab nila al-Injil muna yung Bible in kitab sin Yahudi muna in Taurat Torah in muslimina muna in kitab nila Quran intu sila ini pagtag kanila ahlul kitab atawakan people of the book mga basa kina na in kafir asli simu dan pagyanon na hindi in pagyanon sin kafir asli na hindi simu na siya ahlul kitab nasarani Yahudi man sin mga majus wala sila kawajiban mag sambahay damik yanin kafir amuin bukun original kafir nagmurtad sadya hawak to siya hawak to pagmurtad niya wala siya kawajiban mag sambahay sa impagbiddaan nila ni kawa in kafir asli original bang sumud na paagam Islam dikta na siya dakon magkada at ining lima bayad to pass is pass na lang sinmasa al-Islamu yajubbu ma qabla i-reason niya ng katanway na mag-start siya rin ha panagnan biya na siya sin bago page na isa puti arapunin murtad makas muslim nagkafir bang siya magbing paagam Islam in mga sambahayang wala niya na sambahayang hawak to pagmurtad niya bistahon katan paqadaan kanya taghlidan alayhi punishment kanya long sin mga una kaya tarang na ito tarang ito mo po kaya tulo kayo iwan sin mga signal katan wala pa si mawa na jay idan in kawajiban sumambah yang isyu muslim ikarwan sa alipa kumakalat ulmari in mga kafir in makaajaib in mga kafir haadlaw qiyama bang mag-asumo na sin mga hinangkatan munal wala sila kawajiban din di hadunya sa haadlaw qiyamat hipangasumo kanila yung sambahyang ipangasura kanila in sambahan natumtuman min ayat awak ko siyabot sin Allah Ta'ala na pinarka jahannam saqar nung sin Allah Ta'ala yasumun yung mga tao halam sin narka tao kung mga malaikat yasumun sin mga malaikat yung tao narka halam sin saqar nung sin Allah Ta'ala ma salakakum fi saqar nita unin nakasud kanyo maun unin nakapasud kanyo pa pinarka jahannam saqar unin akin nila qalu lam naku minal musallin in kasud na panarka di kami magsasambahayan atin niya in pagtinggal sambahayang hikanarka si manus lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin di kami magpakaw miskin sambil paglasin akin nila wa kunna nukadhibu biyawmiddin in kaawnan namu di kami magkahagad sinawn qiyamat awn pagbistaha adlaw susuon atin nila sila ini mga kafir, di magkaharap. Mulhid. Sa misan pa sila mulhid, yasumo pa sila sin sambahayan. May taasugon pa sila sin sambahayan. May kanwala sila kawajiban. Nung sin mga ulama, ang kan sila asubuhon pa sin sambahayan. May kanwala na sila kawajiban, taghlidan alayhim, iwan sin ziyadatan fin nikali alayhim. Pagganap pa sin problema nila susunod. Karena bang mataud-tud question kay mo, magtataud gamanin problema. Sulayan nyo mga exam, mga hambuk, na pa mga ruwa yung question, may rasan, tikpiti kong hands. Sa bang pangasukay mo mga hanggatos, mga ruwang gatos. Isa yung hambuk sa diyong mahunit na, yan din na bang mataud na tuod, amoy timaksud kayo. Ang kanda, sa lagbo-lagbo, ni'mat in ni'mat ka Islam. Ni'mat, nag-anak kita Muslim, kahidayatan kita pa, aram Islam, alhamdulillah. Hambuk sa dyan ni'mat yan, patut siya pagsujuran sin manu siya pa Allah Ta'ala, syukurin siya, pag-anak Muslim. Pag-anak Muslim. Ang kanda suway kita, proud din kita Muslim. Na, mukuni sa mag-abbo-abbo kita, di, sa amin ka na naman, ni'mat yan. Nasa dyan manu siya, dahil doon.
kaulong kailo, subhanallah, amuin nakalayo dengan hidayah, yakkalan sin kaybanan, subhanallah, kung kamubiyaon sin di matong sadya inamoy lawang nila patuhan na muna yun nagkukupya mataas yaw ni Pope Francis yang subhanallah kainaha nabasa kwa news amin na takloban sa kaina na wala ni man sandi mga news na mga nagkasabot kanilo kung na pang-ig naman sin Pope ito naligad din kusog sinhangin naligad inam yung tiyatitindog o magtuy miyatay alaw nila barakat puno nasahi kung saan ito nasahi nasaho din pagtansin niya na wala hawla wala quwwata illa billah maum tao hindi mo kunin pangirap nila tinan mo yung nilalabayan nila pa Tuhan nila masalbang ipop basa ipop yun makasyum kanila dahil sila nasyum sin Tuhan kasi namin own tingka ka tuwa din baran niya subo siya nasyum sa simpop ano lang na yung parasahan mo nasyum kong simpo, pinari niya, biyakulong na siyong sintuhan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kalungan, kajahilan, alhamdulillah, pagkanak kita muslimin, haaga masin Nabi Ibrahim alayhi salam. Ikarwa, al-bulugh. Al-bulugh. Unin hati sin bulugh. In bulugh hati niya miyabot na. Ang singbahasa simangput na. Kung natin simangput, miyabot na siya. Ay di ma'na miyabot na siya paummol responsible na siya hinang. Akil balig na siya pagdamo. Akil balig yan bahasa sa Arab sa biusan sin tausug. Akil balig at niya akil tagaakal na balig pa si mangput pa. At niya akil balig na siya miyamot na siya pa ummul responsible na siya sinhinang niya bang marayaw tong basan siya bang mangi pansub siya lok. Kaya kung yung tao mahinang balig at inakuno siya mahinang balig kuno siya mahinang akil balig. نعم بنها أسوب عند الاحتلام نعم قبيلة سيامو إن مكapanaga inutna أو النغم ورحمة بن سوبا مدي بن سيامو الطأم لهم تقلمة نسين مع علماء من مع علامة كتان مكاتن يورا بن بابا إبن سيا بولانون علامة سين بالغ نسي بن إن ما إن بتأين أسوبنا كاتواkan babai simangputna yawajiban na siya mag-sambahayan. Yawajiban na siya mag-sambahayan. Simu na usog at tawakan bangal. Munal, in pamandu ka to sinsyara, in bata-bata, daakon na sila mag-inot-inot mag-sambahayan, training on hapit, haumol nila pito, papaluwakan pag-awot, paghangkudi pa sila mag-sambahayan, sa inyad tumimbabi, hangansin, amuin tamrin, at tawakan pag-practice kanila sa ito. Sa arapon bang sila makatinggal hawak to yan, wala pa sila simangput. Awang kadusa nila, wait. Sabang sila mabut na, balig na sila, parit pa sila magsambahayang na hindi awn na hatol kanila lang sin Tagalog, dahil nga syara sa isa. Kina? Na. Muslim, balig. Ini katunya wal aql. Manisin yung marayaw aql. Bukun akal wal aql. Hati sin aql aun akal niya. Aun nahun niya. Artinya maka aun akal niya. Nah, karena in kalalaw an akal doon naka indupang nahilo, napunong, wala sila kiyawan. Kina? Innarupang, innapunong, innahilo, amin hilwayrong natulakal, wala sila kiyawan.
جيد؟ karena manatu taklif huna. Karena bang wayrunin ini wayrun wajib. Nah, ang kanda ang taurupang kabalikan ku inna punong iban sinamuin sakran wayrun amuin kawajiban sila. Bang saupama sila makasayo na, lang tendupang nakasayo na, wasang kabulan, inna punong wasang katahon nakawati na, naam. In waktu amuin napunong sila sa budi na sila dakon magkaba. Kung mo yan onoy, tumtuman mo narupang sa kanang kabulan, kada kamatong kabulan. Kita mo marupang na isab balik. Bugat pa karaw yan, marupang na isab pego na. Kabulan na isab na. Problema na isab kita. Ayaw mo na buka. Naamaragala. Sabab si nervous niya marupang na isab balik. Wala hawla wala quwata illa billah. Na. Harap ko na naghilo, dapat tiyatinggalan ng isang bayang kapag kadaon siya. Pamayroon ko. Na. Jayid, in dalil, nagtarra, abayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat si Imam Abu Dawud, عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iangkat na inhipanula hatu manusia ini, hatu kaginis manusia. Bimakna iangkat na, bimakna rin na bistahon kanila, iangkat na. Ay bimakna rin na sila hisap. Na, isyu naman sila ini, naim hatta yastayq. Intaw na tutug sambil makabat. An as-sabiy hatta yahtalib. Bata-bata sambil siya maakil balik. An al-majnun hatta ya'qil. Dupang sambil amuin maka sayo siya ding hamon karupang na yan. Na, intuwini lawsin shaykh wa huwa haddu taklif amunayni in definition sin pagkamukallaf niya. Definition sin amu in pagka-responsible na sinta. Atin niya bang tuwini aw na intao yan mukallaf na. In term mukallaf pag-usalon sin kamatawran in meaning niya atin niya responsible na siya ha katan dia kanya iwan singkatan tiyang laman kanya mukallaf. Naman ko iman ana ghayru mukallaf at wala pa ako kaya wajiban. Wala pa ako kaya wajiban. Kung pa ako responsible, amo irresponsible ha hinang ko. Wa huwa haddu taklif amunayniin ma'na sin taklif pagda. Aun ipagganap sin kaybanan mga ulama syarat ika wajib sin sambahayang yan napansin kaybanan al-khuluwu min al-hayd wal nifas. Diyan yung sulat din ba ganap al-khuluw min al-hayd wal nifas. Al-khuluw min al-hayd wal nifas. In hatisin al-khulu atin niya wayruun siya kiyukuddan sin hayd iwan sin nifas. Apa ba? Karena bang siya sa'bu ni nifas atau akan biubulan wala siya kiyawajiban sumambahayang gaman pardakan kanya papatinggalon siya kapag sambahan. Nah, so rin din insyaallah subhanahu wa ta'ala ubos na kita niyo ng mawaqitus salat iwan sin syurut wujubis salat biidhnillahi ta'ala kunsum kuma kita niyo as-salawatul masnunat mga sambahayang sunnat katan biidhnillahi ta'ala mga pa pangumulan ni muskatu kami sin Allah ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.